Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong ki jingpirna nakaliang jongka health department, government Meghalaya ke bayday, bat COVID-19. Ki kes ki batmai ki bangiyo hadu menta shibaje mensngi nadu menen janmet kilong san phukhandai nagini ki san phukhandai East Coast Hills san phusau but nagini ki san phusau ki BSF kilong hnreu ki wei sau phufra East Jaintia Hills, South, West Jaintia Hills, Iway. Ki active cases khen kelum menta kilong Sanspa South Punyo. Hapo East Coast Hills ngidon South Spa Hunreu. BSF kidon Aspa Frapunreu. Kiwei Shispa San Phukhandai, but ki armed forces kilong Arfway, kapoi South Spa Hunreu po East Coast Hills. Riboy ngidan Southway, West Jaintia Hills, Khandai, East Jaintia Hills, Phra, West Garo Hills, Khatsan, Southwest Garo Hills, South, South Garo Hills, Har, East Garo Hills, Iway, North Garo Hills, Iway. Kibala recover hadu mentak kesini, nadu menen janmit kilong nyau, but baru lang kibala recover kilong Khandai pusau. Kibaklat no hadu menta nadu basdang gani kilong san. Ki sampel kiba ngifa test baru lang hadu menne arbaje mensngi kilong laifu ar hajar nyuspa prafulai kibalong negatif kilong lifeway hajar sauspa nrif hundai ki test kibang idang up ya ki result kilong kumba nruspa nrif ufra ki barung Sapok kejela kejengi nabar hadu menta kilong arfulai hajar praspa khadnyo. Ini kidang ki san phukhandai teliki kes. Nakini ki san phukhandai ki bangiyo thamai hadu menta kilong sau kidai napo East Jaintia Hills kini kidai ki contact jong itu police personnel bayo positive ningkong balik Jaintia bawan napo Garo Hills balik East Jaintia Hills. West Jaintia Hills, Iway, idei bawan pai na po Assam. Hapo East Coast Hills, ngidon San Phusau. Southway kidei ki contacts, but khatlai kidei ki returnees. Na kini nreu kidei ki BSF ki badai na po umpling. Arfo kidei ki Maupat Circle 1 and 3 ki badai ki contact. Jong Iway na ki balong positive hapo negrims. Ar po jiao kini ru gidi ki kontak si ki badai jong ki positive case ki bengila da bio ar ngot ki ki bon phai na Assam kini ki bayo ki bolong in contact begini ki bawan na Assam ki dei wei ni jiao lum sentiu but i wei ha jiao la dom ar na po Lower Nongrem Hills ki badai ki contact jong itu positive case ibawan na po ibawan keleng-keleng di banyak kali iway na mulai umjayur ibalong in contact but iway na kibalong ki staff nurse balong positive hapo negrims saw mautawan kini gidi ki batre hapo ke sub center jongi kibalong kibawan
in contact but iway tu I bayo positive na po negrims. Iway na po Bihar idei kena ibarang lai senam but idei contact jong kita gibawan wedding na po Bihar syua ka lockdown. Itu idei na po kiting road. San na Lum Mauri kibawan in contact but itu Batray po GSI ibaran po negrims bastam lai na pentorong kra kibawan na po Guwahati lai na Nong Mensong kidai bawan na po Bihar lai hapo apa mau prem bat mau ba kidai kibawan na Guwahati iway na lai mukra bawan na po Guwahati R Saulat but Happy Valley kibawan na po Guwahati iway hapo Oxford Laban idai bawan na po Guwahati Oxford Laban gidi gitu kecaka po Maxwellton Estate gitu pet mo bangin le ya kani ka test kani ka antigen ni ngidon kam we lab tech na mata iway ti we lab tech un chempor kumpa siteng genta iway mo Ti mentang gila tek mentang ngila apply ngila thungkam on contractual basis bar khoj babun ha gini gila tek tanga civil hospital ngidon sa forward ngila sai na civil hospital ru ngila bu mentang sipo pulu kita di tang contractual mo civil hospital yang sa forward mentang ngila bu pulu ngila pli ya kani ka testing center ya kani ka sample collection apo pulu ti kanum lay kanum stress yo ya ka civil hospital no bun ki bawan ki test be civil hospital ka hab yang lan tu ye Custom na menanta kitu ki doktor support civil hospital ro. Tementang ila rai katu 10 ti kini kibawan le nabar ki bang ngimdadong don kamban le kam kloi ke bon nginra be 10 sti nam ke 10 ka jaka ka he ba kata ka de ko wei ka baar bre kalau ki clusters bar khat ngi don ki brio ha ki district kum ka south west kasi hills kum ka west kasi ngimdadon brio ngimdon kisu ti kitu le kisuk ha ban le katu Ti kini ki beri clusters ngidang thungkam hadu mentaro ya ki laptek ti ya kini ki bala banirap ingi ki badon ka medical background kum ki dentist ru ngila banle ki ayurvedic ki ayush kini ki homeopathic mentang ngidang thungkam ki shat banle e kan te boni bala one bad ngila thung la ngathai la palat spa ngi thung ya tang ki laptek ki containment zone ki bangidon hadu mentang ki lang ba ar phautam mo Kini ki bangi pernah containment zone kita ki bakidon ki positive case. Kini ki case kimdan show hang tu. Bun ngilara aski corona ke center lani ki badan apa hospital. Ka jing ban declare ingi containment zone hang tu kalong ban eruption ko ngi ka contact tracing. Bangin so tu ko mangilit menta ko maneng ngilit hapo mau pun. Ngipet itu jakai badan hang tu ti yeng. Dan ngipet itu ki ong ban le tangi ka tu ka yeng na makalong kampaji naka surak ba. Ti Kidon badan nang tuno po yung kiyong ang ilalej hang tu itu kong ilalej hatay ilalej hatay ta kamot ngihaban le ikato bora koy takataw ka containment zone ka bangile kamot ngihaban niya ya rengkat bat kitu kinong song hang tu bat ka dor basno mo te kamot manta bangile ya kani containment zone kalong kawai ban pensuk ya kini kibele contact tracing ingi takade ka banikong kabaar ban manu ki balong suspected Bagilang positif kidan bayan tu boy yang. Ladang isim ya ka sampel naki kamot ka khamsuk ingi. Mo kinum yo ban ya chinistai yo baka safriang pada chakiwai. Ngasiong arfo mo antat arfo nomor labun. Kani bangi declare containment zone menta kadang ya chisat. Kum kani ka Maxwellton estate hang ni katu dang sumi. Mo ka pentorong kra mentang ni pentip katur kadang sumi Oxford Laban kadang sumi Saulat Happy Valley gitu kadang sumi katur kan ha Motawar kan ha kum ka katar ko circle 1 but circle 2 ngila circle 3 kum ka Jiao long suntiu iway Jiao laj dom iway tahang no begisa tang itu jakakin contain hang tu nadu mande bila kala ada kan lockdown bar khat ki hap song hi kum dei ban mi pechini nomor ba
Boros kata ngi buri, ndai bangi buri kita kamlong ethical lingi bangin pentip manu bapang, kanu manu bayo ni ke Jingpang. Ndai kadon pada ka jing ai jing mut na ki snow, na ki dorbar snow. Ba atli dai bani thu manu bapang po snow ya ki rang ba snow. Kadang ki kintip, nama ki ong ba ndala wan ka wan juruit kaya lam yaki ngisatip bakadan positif case po snow. Ti kamut kintip ya kerteng kama kitip kanselam. Tementah kemudian man mengiyo gini positif case ni share bagi kirang basnong. Ti kirang basnong kila ya kebetulan kam ki contain ni katuka area ki penbet ya kabam ya ki ibadiban distribute ya katuka long hieng. Tingi share bagi. Tementah kan ni kacing sapeng apa ki social media te ngatrai wei kalawan kawan juruit hakanu kono ke hieng. Udai positif nam udai positif mengi alam ya ki ban test ban le. Te pun ki khen bet oi tai la yo. Tu ki pensapeng. Kemudian kita kiba ong hi daladi ba ngapang COVID-19 ngayo pang te kita tengah hap ai ka jingiro mo ni hap ai ka jingiro lada phi wan hi shakmat phi thu hi ngingim dan ye tang ba ngimlong mangi ban thu ba ya ka kerteng ka jong banu bapang memang kata ngatrai la batai syai ba i deputy chief minister badan buram jongi ha ka ayu ka ba mencising men asing ka ayu hapot ni grams hapor biki yo itu positive case kitu ki high risk contact jong ki bar khot biki don tu kila quarantine ki mni biki pelai ki sebar menta kini ki high risk contact kilong positive kitu kila ada bi kendu lupa syai ki bahiyang syai katu syai bakin lab itu first positive case support negrams dai na kata kadau kesami ini mndai begitu ki ba ki kham IPPE ki kham pha ki kham syai ki ban phong PPE ki syai ki bele chieng ngi khami positive na kitu ndani veru belum positif na gitu. Hado mentah. Kalong umne. Mentah ngila pentip sikidor basno. Ngila pentip kisno. Kisno ngila tip ya katu kayeng. Ki marjan marpar ki tip sfang katu kayeng. Mentah ka ka bang iong deputy CM kilong ba. Mentah filatip ba kini kila ngila ale contact tracing. Kamut manu ba fitip ba hapor ngila contact tracing. Kamut ki wei ki bobe tu hok. Thai ki ong kitip bagi ni ki beriu kini bilai kendu kita hapor mengilak kontak tracing mangi kemud bagi nuan cakmat bani tu kita kerteng kadi kata biong ngan batai fi kata ngan batai pet kini kisnong kikit khia bhai kane mo ngalet mene chapo kum chapo golf link chapo klechno kitu kisnong kila deble lupa kontak tracing kila tip lut shanu balik du kisnong ayu ka restaurant ayu balik kele ha no balik khaps new manu balik kila tip lut kita kamud wei kini kisnong kila tip ya kani kamud ngathrai ki kadi kamram hin nakaliang to kisnong por bigile contact tracing ki keli kin tip nomor ki kin keli shana yeng bat kin keli ni ibalang positif nomor ki phone ki lei berkat ki don saka team ga jongi te ngile ka ta kamud na kitu kisnong ni tip takadang isa ong i deputy CM haba fitip spangum kini ki metu hok kemot sobha wan chakmat yetu iga 108 peteni kini ki nong trei ki mdi ki batrei na bata covid manta ka risk ya ki nong trei ke jongi ga long kini ki provide ya ka general service kum ka sub center te larang ngi ong ba manu ba wan fiti bendang ki mas mo fiti pendon kami sanitizer te ka shulong ba kumangi tre po ki hospital yang ka don be ka res ya kanu juga yung an maong tang covid igwi jing pangru te teng hapor ba ka immunity jongi ka long lo kamtam le na bun kam ngim me bam ba ngim le ngidang than ba to ko por ka long lo to ko por ka immunity ha ka to ko por ka tre ba te ngamla man kano nganam kano than ni ginong tre ki jongi ba ki klam kit khia tamba ka don ko por ka ba lesi hapor ba kidang bun kam kidang ni ki wan ki kensan ki bam deng mas ki bam pikir ila dia tangita te tang na po boy rungi dan kumba prangut sagini sawut penta long khat are si yui na po West Giant Hills khat lai kata ngating ay approximate mo ngam pat kena do kan is kasis ki don kitu ki bandar riboi ki don hang nia po is kasis mentang em ken gitu mo riboi ken kuma prangut is kasis mentang kini yo sangut bat ki doktor de fin ong sangut
tang ki doktor jok government mo ngaken sa begitu ki doktor ni kan long san renew nyo ki doktor lain ngot Doctor, can you clarify? Dr. Nazar, he was a false positive. doktor jong ka Nazareth ngilak hen ni ukum modai positif mo ni quarantine ru ukum modai positif kamu doktor Nazareth kamu long sa long prang itu kidang le ke puan Nazareth kidang le contact tracing ti kum kalong menta ni khen ba utu pa puan Nazareth udai ke balai kile e katu ka tesiu kile e ka tesiu nama yo itu nong pang ba attention Nazareth they had injury tu temen itu bala temen ma da kham temen ki wanshan ni kong Nazareth ki refer sepo negrems te kita sa negrems ki lap i bilang positif te new doctor ulong in contact with ni i nong pang mo ki fale ka tu RT-PCR test kalong positif te kumalong mentangi ya itu i doktor sepo i doktor po Nazareth bai kendu tang si pori bi examine itu ya itu i nong pang ni fa quarantine mo bai test positif ni boi anda quarantine baki Nazareth pe kidang le contact tracing itu par khoi kidang pange kumbakalong kata ngapet dia itu mengalir kanjo ke history ngim kimlong in danger kini ki ba contact tracing bagi ba long in contact ini doktor po Nazareth Itu ki badan apa hospital doktor apa Bethany batang teh apa obat di Bethany kalong ne mo kini ki nongpang ki bala Bethany ki bala harobat kidi nongpang ki bakil adab isolate lupa nanu nabuan mo kiwan da ka symptom ka bong bakadai ka sari case kamot severe acute respiratory infection ladab contain ladab isolate lupa yaki te kila shame ke sample kila long positive kini kila long pa under isolation kamlong kung ka Bethany kamlong ko bolong ningkong kan kempoi berkhat uni di case ki penrung ayun uni te kidi belakon ayun kali doktor mau kio kini pat kibit nai kio nai nama ba ibai de na po west na po mairang ha ta petmo itu iba na mairang ide na ste kaliang ka bakiwan kini kina patarkhma ter kana para na ste ka bigaliang to kumini ibai pada iba hapo Bethany mengilap karukom trei ka jungi karukom le trei karukom yat ka jungi karukom le ka kam ka bi trei mai kalong ila banyo ya kuni na kiwai kiba kilong ki high risk contact bayi kendo kita kitu kibaran hapo Robert Hospital bere kidon kibana po hai mo kidon kibana po moyong kiba kini lesi ki kendo ye ki high risk contact kiba kini ki mengilap mulai jayur mo hadin pada kini ki mulai nonglong mentai wi mulai nonglong ngiyo wi mulai nonglong mentang ngiyo tamangin penbana pada lasai nama itu kinang sio mentan kinang tip mo te kabot kani tanggawe nginle ye kani ka contact tracing ngile ye kini ki test ladang ngimyo hi saufo sanfo ngut hakaju ka jaka kamut ngidang khen bang ngidang skai ladang ilayo saufo sanmut hakawai ka jaka bang ites kamut ngin habat perkhat pada kumai berkai ka bangilaong hinadu mencang ya long warti bapen kre ba ya kini ki bangiyo positif ki bamlele bon nang ki bangiyo menta kini ki positif ki bamlele sudan nei bagi wan bagi stom nagi le ladno tang kini ki badan hospital arteli mo ki bamlele ki bamdan jipang ki bamdan symptom amdan ni kamu ngi hablong ki bapen kre ban sumaru haye mo kala ade ka por menta nomor ya kini ki bastom jur ngin bu iki corona care center badan doktor bat hapo ki hospital ki jong te iwei bana po Bethany menden i bastom jur ngilara no civil hospital te kumang phone menta na po civil hospital ila kham improve menta Doctor Nazar मैंने clarify about case hey fi ngani thu ifi gawai ngamnang man kamen ni kani tamnga chi thu ifi ka shong hafi bere bafin interpret ye kani Nazareth udan ka testing la ka jong ka testing machine la ka jong ka dik sibinat ka belong very sensitive yo doktor la jong hapor ki fa RT-PCR ka dik kata ka dik golden test ka bangile ulang positif kata dik spot negatives ki test pada la kata ka sibinat machine la ka jong ulang negatif ki shembe ji ka negatif ka kadang orang ngah bangim dar kuslai ye gan Nazareth